Hello. Eile õhtul ma sain siis terveks. Yesterday evening I got healed. Ma olen peaaegu aasta aega tegelenud puusavaludega. But for a year I've dealt with hip pain. Ja ma ei saanud trenni teha, ma ei saanud jooksmas käia. I couldn't go running, I couldn't work out. Ma ei saanud korralikult kükitada. I couldn't even knee down. Sest et ma tundsin, et kui ma kükitan, et siis nii-öelda mingid kondid läksid kuidagi halvasti kokku. Vähemalt mul oli selline tunne. Because if I bent down or kneed down, then some bones, they kind of displaced or it was very painful. Ja siis käisin arsti juures. I went to the doctor. Öeldi, et tegime pilti, et midagi viga röntgenis ei ole. We did an x-ray, they did an x-ray and they said that there's nothing wrong. Et venita. Just do some stretching. No, ma siis venitasin. Okay, I did some stretching. Ega see väga ei aidanud. But it didn't help. Ja siis ma otsustasin, And yesterday I decided, et selle nädala jooksul I decided that during this week ma saan terveks. I will get healed. Ja siis eile And yesterday ma tõstsin käed. I raised my hands. Ma ütlesin, et Jumal, ma saan täna terveks. And I said, God, today I will get healed. Ma ei ole nõus sellega, et ma lähen siit samamoodi tagasi. I will not leave the same. Ning järsku, kui doktor Debbie pani mu peale käed. And suddenly when Dr. Debbie put her hands on me, Ma seisin täiesti niimoodi. I just stood like this Paigal. in the one place. Ja ma ei liikunud sammugi. I didn't move one bit. Ja ma tundsin, et keegi hakkas mu puusadega nagu putitama. And I felt that somebody started working on her hips. Keegi oleks nagu õlitanud neid. Somebody put oil on them. Ja ma tundsin, kuidas need natuke nagu väljapoole pöördusid või nagu. And I felt how they kind of went towards front or somehow moved. Ja siis eile öösel And yesterday night, proovisin kükitada. I tried to kneel down. Ma mõtlesin, ma pole väga ammu nii sügavale kükitanud. And I felt that I haven't done that kind of squats for a long time. Nii et ma olen tänulik doktor Debbile ja Jumalale, et ma sain terveks. I'm so thankful to Dr. Debbie and to God for getting healed.